Siyabingelela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Namuhla-ke bathandekayo kulisonto lekugcina emva kwaPentecost, kuphinde futhi kube lisonto lemashumi lamathathu nakune neminyaka, kuphinde futhi kube lisonto lemashumi lamabili nesithupha emva kwaPentecost. Le kulusuku-ke bazalwane lesigubha ngalo Kristu inkosi. So namhla isuku lesigubha ngalo Kristu inkosi njengoba nje dinga amashumi amabili nakunye kuyo inyanga yeLweti. Sekulisonto lekugcina eminyakeni, sitawube sesingena esontweni lekuqala leminyaka lomusha wekhalenda yelibandla. Imfundo namhla abathandekayo tutholakala ekhasini lemashumi lasikhombisa ku-electionary, bese encwadzini yetinkonzo imfundo namuhla itholakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi lasiphohlongo nesiphohlongo, page 70 lectionary, page 288 iprayer book. Inkonzo yethu namhla abathandekayo, siyabonga uNkulunkulu losinikele ithuba ukuthi besingenta sibe khona sibe kanye nani. Inkonzo yethu yanamhla bazalwane kunami umfundisi Sigudla kanye nababe Cyprian Dlamini. Imfundo-ke idibeka lolu hlobo. Isifundo sekuqala sikuSamuel wesibili, isahluko semashumi lamabili nakuthathu, ivesi isahlukwana sekuqala sokugcina esahlukwaneni sesikhombisa. Libubo nemakhulu nemashumi amathathu nakubili, siqala isahlukwane sekuqala sokugcina esahlukwane seshumi nakubili. Bese isifundo sesibili sitholakala encwadzini yeSembulo, isahluko sekuqala siqala lesine isigaba sesibili selivesi siyogcina esivesini lesiphohlongo. Bese livangeli-ke bathandekayo, ivangeli elinandzisa kwaJohane logcwele isahluko selishumi nesiphohlongo, siqala kufundza esahlukwaneni semashumi amathathu nakuthathu siya esahlukwaneni semashumi lamathathu nesikhombisa. Ngoma yanamhla-ke bazalwane sitawube siyihlabela ngoma yelibandla iDidi Yami, ngoma yelibandla. Siyabonga kaNkulunkulu losinikele ithuba bathandekayo, sitawuqhubeka siqale inkonzo yethu ekhasini lelikhulu nakune, page 104. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi, thumesane inkosi yethu bisanini netitebu yenkosi akabokwe uNkulunkulu yisenenkotsana namoya longcwele alibaba ligama lakhe ngiyabona nini. Akathunyiswe uNkulunkulu losezondweni uphele kuthula nelothando kubantu. Nkosi uNkulunkulu Nkosi yasezondweni, siyakubabata siyakuthulisa sikhuleka kuwe, siyakuthulisa siyakubanga ngelithuba lwakho nolukhulu.
Asithandaze uNkulunkulu somandla enhlitiyo lonke livulekile kuwe ifiso lonke tatiwa kuwe kude lutho lofuhlelo wena keza bakucaba inhlitiyo tethu ephefumula kude mabakhona ongcwele uthi sikuthathe ngalokuphelele siledumisa lokufanele igama lakho engcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Nangabe sithi sidesono siyadiyeka leqiniso alikho kithi kodwa asivuma lono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi kulungile tawusithethelela lono tethu abuye asihlambulule konke ungalungi uNkulunkulu wathanda live kangangokuthi kakhulu kangangokuthi wathi manje ngendodana yakhe yokuphela kwakhe kude kuthi noma ngubani ukholwa ngiyo angabhubhi kodwa abe nephila lokubhakathi. Siyabonga ingadi yenkosi yethu Jesu Kristu lesihlambululako kusuku sihlale sele bakugcwele sibe labagcwele ngakho-ke bathathekayo asivumeni intono tethu siqinisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngekuthanda nangekuthula nabo bonke babo. Somandla bakwethu losesizweni siyathoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile cabangana ukukhulumana nokwenda nangakwethu uqale esikwende ngenxa yokuthanda yakho Kristu Nkosi yethu senzelele konke esikwenzile sese sikhona ngihamba lusha kutelile lakho uNkulunkulu Somandla lothathelela bonke labafana ngeqiniso akasihawukele asithathelele intono tethu asikhulule kuto asimise asithutse kumele bonke asigcinele asempilweni okunelalini ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu amen. Asithandaze uNkulunkulu longetulo kwako konke lonebukhosi nemandla sicalo nesiphetho sethu busa inhlitweni tethu usiqonzise ukuthi sethembeke sikhonde loyo lotako angumsinzisi longuye yedwa aphinze aphile abuse kanye nawe ebunyeni bamoya longcwele uNkulunkulu munye nyalona phakathe amen. Kristu inkosi uyabusa. sifundo sekuqala sitholakala encwadini yaSamuel yesibili sitawufunza esahlukweni semashumi lamabili nathathu sifunze emavesi sitawufunza lekucala siye kulesikhombisa emavi aDavide ekugcina. Lawa ngemavi ekugcina enkosi Davide. Inkulumo yaDavide umsa waJese, inkulumo yalowo lowaphakanyiswa ngulasotikwa kokonke, ungumuntu lowagcotshwa uNkulunkulu
waJakobe, umhlabeleli wetingoma ka-Israyeli. Moya wasemakadze wakhuluma nami, livi lakhe laba selimini lwami. uNkulunkulu wama-Israyeli wakhuluma, lidwala laka-Israyeli lathi kimi, nangabe umuntu ahola sive ngekulunga, asibuse ngekwesaba uNkulunkulu, kufanana nekukhanya kwebusa nakuphuma lilanga, lakude khona emafu. Kunjengokukhanya emva kwemvula lokumilisa tshani emhlabathini. Indlu yami ayikalungile uNkulunkulu. Akendi nami yini sivumelwano saphakathi naphakathi, nesihlelwe kahle savikeleka macala onkhana. Akayiphumelelisi yini akayiphumelelisi yini kusinzisa kwami, anginike konke lengikufisayo. Kodwa bonke lababi bayawulahlwa njengemanyeva, wona angabunjwa ngesandla. Wonke lothinta emanyeva usebenzisa udlawu lwensimbi noma isiphandla sesikhali. Ashiselwa khona lapho alahlelwe khona. Livi lenkosi le. Akabonge uNkulunkulu. Babusele futhi bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Likubone libekiwe namuhla, likubone elikhulu nemashumi amathathu nakubili, 132. Siqala evesini lekuqala siyagcina evesini lelishumi nakunye, lelishumi nakubili. Sitawushobela amavesi onke kanye bathandzekayo alilikuwo. Yebo simakadze, khumbula Davide kanye nato tonke tinhlupheko takhe. Khumbula timfungo takhe kusimakadze, netethembiso latiyenta kuSomandla waJakobe nakathi, ngeke ngingene endlini yami noma ngicambalale nasembhedzeni wami, nemehlo ami angingeke ngiwanike buthongo, netingophe tami kwetele. Singamthokotela simakadze indzawo ngakhe likhaya laSomandla waJakobe. Seva umphongolo wesivumelwano ngesikhathi siseBhethlehema, sakhanza lesiyeziyeyiwu. Asambe siye lapho ahlala khona, siye kukhonta esanabelweni setinyawo takhe. Phakama simakadze uye endzaweni yakho yokuphumula, wena nemphongolo wesivumelwano sakho longumfanekiso wemandla akho. Abaphristi bakho abavetse kulunga, labangcwele bakho bahlabele ngekwesabela. Ngenxa yaDavide inceku yakho, ungamfulatheli kumgcotshwa wakho. Simakadze wafunga kuDavide, wenda sifungo langeke ajike kuso, wathi, lomunye wemadvodzana akho ngiyawumenta abe yinkosi emva kwakho. Nangabe bantwa bakho bagcina sivumelwano sami netimiso tami lengiyekubafundzisa tona, nebantwa babo futhi bayakuhlala esihlalweni sakho sebukhosi kude kube phakatsi. Akuthunyiswise endvodzana nabuya londwele, njengoba bekuthaleni kusenjalo nanyalo, kuya kubanjalo kude kube nini nanini. Amen. Sitawuhlala phasi sithole isifundo sesibili. Isifundo sethu sesibili sitholakala encwadzini yesembulo lesambulelwa Johane. Safundza sahluko sekucala, sifunze emavesi lesine siqephu sesibili kuya kulesiphohlongo. Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuye labekhona nalokhona nalotayo nakuyo imimoya lesikhombisa lesembikwe sithando sakhe sebukhosi, nakuJesu Kristu ufakazi lowethembekile, itukulo lalabafile nembusi wemakhosi onke emhlaba. Kuye losithandza lowasikhulula entonweni ngengati yakhe, wasenta emakhosi nabaphristi kuNkulunkulu kuyise
akube dumo nebukhosi phakathi naphakathi. Amen. Lalelani kuyehla ngemava onke emehlo ayawubona ngisho nabo bonke labamgwaza ngato tonke tifo temhlaba tiyawukhala tilile ngayo. Yebo akube njalo. Amen. Mina ngi-Alpha na-Omega kusho iNkosi uNkulunkulu Somandla lokhona nalabekhona nalotako. Ifi leNkosi le. Akabongwe uNkulunkulu. Ibandla alisukume sihlabele ingoma leyandulela ivangeli. Sitawusebenzisa-ke ingoma yebandla TDM ekhasini le-47 ekhasini 47. Siyadumisa wena Nkulunkulu, siyavuma kube wena oyinkosi. Umhlaba wonke ukhuleka kuwe. Sisendile
Young
Jesu Kristu inkosi yethu yaphakade
Jesu Kristu inkosi yethu yaphakathi. Sihambile ke bathandzekayo letifundo tethu letemavikini ladlulile lambalwa lalapho tifundo tethu betibuka tindzaba tebantfu labatsatfu bazalwane lalapho besibuka timpilo tabo khona tindzaba letintsatfu leti lasibuka timpilo tebantfu labatsatfu sabuka bazalwane umsebenzi waNkulunkulu kuletha inguquko etimpilweni talabo bantfu. Saqala ke bazalwane sabuka impilo yaJobe sambona uNkulunkulu abuyisa konke lokubulahlekele Jobe saqhubeka sangenela indzaba yaNaomi naRuth lalapho sabona khona uNkulunkulu amsebenzisa Ruth kuthi agcine asangugogo wesitulwane sayenkosi yethu Jesu Kristu aqhamuke ekubeni abe ngumfelokazi. Sendlula sangena endzabeni yesithathu bazalwane lalapho sifunze khona kaHana lebeka kwathiwa ukuthi akadali akanabo bantwana kodwa uNkulunkulu wamthatha wamsebenzisa wamupha ukuthi agcine asanaye umfana lendlula futhi wangeta labanye bantwana etwempilo yakhe. Lapho ke bazalwane besikhuluma sikhunjutwa ukuthi empilweni ematimeni lokukhona kodwa kaNkulunkulu siyanqoba kaNkulunkulu siyaphumelela. Umqoka ukuthi sesedlule letindzaba letintsathu bese siyakhumbuteka bazalwane ukuthi letindzaba letintsathu tiyakhonakala nje ngokuthi tenteke ngenxa yokuthi Jesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu uyabusa, Jesu Kristu uphakeme. Siyabonga ke bazalwane sibonga emandla kaNkulunkulu yena lwasilethela Jesu Kristu ukuthi atawuba inkosi etimpilweni tethu. Ngoba Jesu Kristu nje bazalwane simemetela ukuthi ukhona uyabusa ungenxa yokuthi ubonakala ngebukhosi bakhe empilweni tethu lalapho athi yena asibona sibathu siwile empilweni kwase sosisonzeta usibuyisa kuNkulunkulu ngempilo yakhe nokuthi anikele impilo yakhe wasipha nemandla ukuthi inkinga letikhona emhlabeni sikhona bathandzekayo ukuthi sibhekane nazo sidedlule sitinqobe siphumelele ngazo. Siyabona ubukhosi baJesu Kristu buphindze futhi busikhumbuta bazalwane ukuthi inkosi yethu Jesu Kristu itawubuya itawulandzana ibandla lakhe lalapho yena asakhe ubukhosi bakhe etimpilweni nasetinhlitiyweni tebantfu bantfu latawubuya Jesu atawubalandza nase alandzane ibandla lakhe ngoba uyinkosi lenemandla uyinkosi yelithuba. Sibuka ke bazalwane sifundo sekuqala lesiphuma encwadzini ibhalwa nguSamuel siyibona kuSamuel wesibili isahluko se-23 lalapho sitshelwa khona noma sibona khona uNkulunkulu akhuluma naDavide. Davide asikhombisa bumqoka ngokuthi uNkulunkulu kufanele kube nendzawo lalapho sitawukhomba sithi uhleli utintile uNkulunkulu kulendzawo. Yebo siyathi sisikhulumela uNkulunkulu lonemandla onke lokhonako kugucula timo lokubona konke uNkulunkulu longahlali endzaweni yakhiwe bantfu kodwa livi lakhe liyasifundzisa ukuthi uNkulunkulu uhlala ebantwini bantfu labadalile bantfu lababekile emhlabeni entela kona kokuthi atawukhona kokuthi aphile kubo. Siyambona ke uNkulunkulu bazalwane ukukhuluma naDavide evena kaIsrayeli lalapho uNkulunkulu usikhombisa nasibuka bazalwane sibuka livena kaIsrayeli lenamuhla siyeva nasifunza eLevini ukuthi kwaba nemakhosi alandzelana kodwa namhlanje sihleli sibuka indzaba yakhe Israyeli sitshela ukuthi uNkulunkulu wethembisa ukuthi uyawukwakha esitukulwaneni saDavide babusi labayawubusa inguna phakathi. Siyathi ke bazalwane ukuthi bahambeka kwalahleka endleleni njengoba uNkulunkulu wethembisa ukuthi nangabe situkulwane sakho sitawuhlala evini lami sele lokungiko lensinde asele nami ngiyawugcina bukhosi bakho kuze kube phakathi. Lokubuhlungu bazalwane ukuthi Israyeli wahamba walambela ukuthi enetintfo tasemhlabeni lokwambangela ukuthi alahlekelwe kulesethembiso uNkulunkulu labesendile kodwa uNkulunkulu lothembekile wasakha lesethembiso ukuthi angeke nje kusaba sethembiso lesitawugijima etintweni takamoya
ngoba yena uNkulunkulu uthi akungabi sesithembiso lesigijima etiveni tenyama ngoba yena uNkulunkulu lo moya ngabo wase uthatha lezi thembiso usenda nakamoya lalapho wase ugcoba khona Jesu Kristu ukuthi Jesu uyawufika emhlabeni atalwe njengemuntu ahambe aphile aphuze khona phakathi lokho bazalwane kuvelile ngokuthi noma ngabe besebuyile bukhosi baka-Israyeli kodwa uNkulunkulu ngaJesu Kristu ufikile wabusa khona phakathi kulobo bukhosi ngoba yena uNkulunkulu waphakathi uNkulunkulu lonemandla yebo kona siyathi ukuthi uNkulunkulu ufika emhlabeni bazalwane ukuthi siyathi bazalwane ukuthi uNkulunkulu ukhombisa ubukhosi bakhe ngaye Israyeli kodwa Israyeli uyalahleka ngakho ke uNkulunkulu wasewethembisa ukuthi lo bukhosi uyawusale abukhombisa ngendvodzana leJesu Kristu ukuthi salokuba ngiyo inkosi yaphakathi uNkulunkulu angasabi inkosi kodwa kube nenkosi yaphakathi leyawubusa ibona phakathi lemamhla simemekela leyo ndvodzana leJesu Kristu leyakhona abathathekayo ukuthi ibambelele iqine ime enkosini kude kube sekugcineni njengoba nje namuhla bazalwane simbongelela uNkulunkulu ngokuthi ngale ndvodzana yakhe leJesu Kristu inkosi yamakhosi ingumbusi webabusi siyabona ke bazalwane uNkulunkulu nasifunza mhlambe lihubo lanamuhla lalapho sibona khona uNkulunkulu akhuluma naDavide ngokuthi uyawumisa ubuso waDavide inguna phakathi siyabona naDavide ukhala encwadzini yaSamuela ukhalela ukuthi ufuna indzawo lalapho uNkulunkulu ayawuba khona lalapho uNkulunkulu ayawubusa inguna phakathi ufuna indzawo lalapho uNkulunkulu uthi uNkulunkulu akusekho lapho mina sengihleli kubantu eDavide ngifuna kubusa kube inkosi edimpilweni debantu njengoba sibitiwe bazalwane ngokuthi edimpilweni tethu abuse Jesu edimpilweni tethu abe ngumelusi Jesu siyabonga ke bazalwane ngokuthi lobukhosi baJesu Kristu babonakala ubukhosi lobunemandla ngoba lobukhosi lobu bakhiwa kusede sivumelwano emkhathini kaNkulunkulu naDavide kodwa uNkulunkulu lobukhosi bese abakhile ngoba bekade ukuthi uyawuzingeka ekuhambeni kwendlela Jesu ke sesifunza encwadzini yeHebheru usitshela ukuthi abevele asalungele ngokuthi kuyawufika isikhathi lalapho uyawudzingeka ukuthi abe insinziso yebantu siyatshelwa ukuthi lo Jesu lo uma sesifunza encwadzini yeSambulo akanaso isiqalo akanaso isiphetho usiqalo nesiphetho tintfo tiqala kuye tintfo diphetha kuye futhi lokusho ukuthi abe khona eqaleni kwemhlaba lalapho mhlambe sasingekho khona kodwa abe khona yena akha ubukhosi bakhe lobume inguna phakathi lenamuhla abathathekayo simbonga simjubisa ngokuthi lobo bukhosi solobumile lobo bukhosi abuya unyakatiswa kodwa buyawuba phakathi ngoba bukhosi benkosi yethu Jesu Kristu lesifanele ngokuthi simbonge uNkulunkulu ngayo lenkosi leJesu Kristu lebusa inguna phakathi siyabonga abathathekayo ngoba nasendlula usitshela ukuthi yena ngoba abekhona thandi uyawuba khona nakusasa nguye uyawusilanza nguye uyawusilinza ngokuthi sibuye ebukhoneni bakhe sihlale kuye lo Nkulunkulu lonemandla lo Nkulunkulu lonesihawu lo Nkulunkulu lonemusa bazalwane siyahamba singene nakilo livangeli lalapho sifa Jesu Kristu asabuta khona kuPilato ukuthi bawungiyo yini inkosi yemaJuda bawungiyo yini inkosi yamakhosi aphendule Jesu athi ushobona kodwa ukuthi yini kwende ukuthi umbuthe lokhu ubuthiswa ufuna kwani noma ubuthiswa ukuthi ukukhona lokuvile ngani siyabona ke bathathekayo usakhulunywa ukuthi inkosi Jesu uyayiveka indzaba ethi yona vele iyoba situkulwane saphakathi yona iyawubusa ingula phakathi akunenzaba ukuthi Pilato
uyawufika ayicume kodwa iyawubusa ingunaphakade njengoba namuhla abazalwane sibona Jesu Kristu abusa ingunaphakade amthumisa uNkulunkulu athokoza ekwasemkhoneni baJehova bathandzekayo siyasibona ke sethembiso saJesu Kristu sempilo yaphakade lasentako nalapha sesifundza ivangeli nalapho athembisa khona ukuthi yena uyoba inkosi phakade naphakade kude kokuthi thine sithole kuphila sesiphila naye uthi ke uNkulunkulu asihlaleni kuye singesuki kuye noma ngabe sibona into tenteka emhlabeni evikini eliphelile uthi ke asingesabi ngoba kuyawuba ukukhombisa ukuthi kukhona lokwentekako emhlabeni asingesabi ke bazalwane sibuke sihlale kuNkulunkulu simvumele Jesu Kristu ukuthi abuze empilweni yethu abe inkosi nomsindisi singavumi nje ukuthi siyawubuka sithi ngawo ke lo Jesu wasesopeni kodwa akabuse ngekhathi kithi bathathekayo akabe inkosi ngekhathi kithi ayilawule impilo yethu akulawule kuhamba kwethu akulawule kuphila kwethu ngoba yena uyinkosi lephakeme uyinkosi lenemandla egameni inkosi yethu Jesu Kristu ngize ngikhumbule na ingoma nayilethi busa Nkosi Jesu busa Nkosi yaseZayoni Nkosi yakaJuda busa Nkosi Jesu busa uthi akube njalo bazalwane simkhonde uNkulunkulu bese siyambonga siyamthumisa siyamvumela ngokuthi abuse ngekhathi kithi ngoba uNkulunkulu wedimanga uNkulunkulu lokusumakathe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uyise lododana nomoya ogcwele amen asithandaze Nkosi simakathe wakhumbula isivumelwano sakho lwasendana Davide ngaso wasimamisa isinziso ngaye Jesu Kristu waseNazaretha indlalifa yakhe fundzisa emehlweni ethu ukuthi abone ukubusa ukulunga kwakho kude sime siqine ethembeni futhi embi kwemandla alomhlaba sive silalele ilizwi lakho sime njalo eqiniselweni lakho Nkosi nomsa wakho yiva kuthandaza kwethu Ntuku selilwa nathi asekusenza so ungadosimisa singachubeki ukona kukhipha lesana sithandazela ibandla lakho lelingcwele ukuthi libe nemusa wokukukhonza ukutithoba nanekumangala ube usipha ukukholwa lokutawusimama kude kube sekugcineni kanti bapristi badikoni bashumayeli nebaholi esifundeni sonke nasesifundza bishophu sethu ukuthi babe ngemali lokufakazela uthando lwakho lolukukristu Jesu nelethemba lolifake kubo Nkosi nomsa wakho yiva kuthandaza kwethu kulabakhathazeke engqondweni nasemoyeni babe emandla ekuphonsa konke ukukhathazeka kwabo uwe uphindze ubaphe ukuthulisela kwenhliziyo nokuthi bethembe Kristu ngokweqiniso Nkosi nomsa wakho yiva kuthandaza kwethu kulabanesibungu balethe emndenini wakho lolibandla ukuthi bathole ukuthula kuKristu nekwenetiseka ngempilo nokuthi bathanze banakekele umakhelwane babo Nkosi nomsa wakho yiva kuthandaza kwethu baholi belive babe kuhamba endleleni yemthetho uqobo neliqiniso basebenzise emandla nemagunya labanikwe wona ukuthi bavikele lababuthakathaka baphindze banakekele baphathe kahle umnotho lobekwe etandleni tabo nobukhosi baKristu Nkosi nomsa wakho yiva kuthandaza kwethu bonke labasetingotini yetivunguvungu utamatama komhlaba impi indlala budlwaphu netinkinga letehlukene gcwalisa tinhliziyo tabo ngenhlobeko nekuphendvuka nekwethembeka
nekwetsemba wena etimeni tonke. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Labalambile abesuthiswe ngetintfo letihle. Labampofu nalabete imisebenti batfole ematongo latawubaphilisa. Labagulako baphiliswe. Labalilako badududwe. Nalabo labaneluhambo ubanakekele ubagcine. Sithandazela nalabo labalimele, labakhubatekile nalabalele etibhedlela, ikakhulu kulesikhathi lapho side khona imithi nekudla lokwanele. Chubeka utsintse tinhlitiyo talabo labaletha kudla ukuthi bachubeke ngemsebenti wabo lomuhle. Phali labagulayo ukuphiliswa kwemitimba nemandla ekubeketela basabhekene nebumadimba netivunguvungu netihlungu. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Kulo naloyo loqinisiwe siphe inhlitiyo lephendukako nelukholo lwekuthi namuhla sifanele kwemukela umtimba nengati ya Kristu kute singehlulelwa kepha sithole kusinziswa kwenu. Sikubonga ngabo bonke labasendlulile emhlabeni bakholwa, futhi sithi sisabona timpawu tekubuya kwenkosi yethu singaphelelwa ngemandla kepha sihlale sethembekile kute kube sekufeni lapho sekwethweswa khona imichele yempilo. Nkosi ngemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Njengemelusi lonakekela umhlambi wakhe simakathe uhola tonke tintfo ngaJesu Kristu lokuphakamise waba yinkosi lengetulu kwako konke lokudaliwe. Yiva kuthandaza kwethu lesikuletha kuwe egameni lakhe sikhulekela indalo layitsandzako layishiye etandleni tethu ukuthi siyinakekele. Buka abantu bakho labathokotela umtsetfo nemusa. Wente kutsi lemithandazo lesiyilethako ibonakalise kubusa kwaKristu kulesikhathi sethu. Amen. Amen. Ibandla alisume. Sinenge kwethu sendlulele ekufeni sangena empilweni. Lokhu sikwati ngoba sithandza abazali bakho. Longathandzi umzalwane wakhe usahleti ekufeni. Tulapho Nkosi akube nani ngetikhatsi tonke. Akwanze. Haleluya. Amen. Siyaqhubeka abathandzekayo nenkonzo yethu ekhasini 116 sitawuhlabanye kanye umthandazo wesibili wokubonga umnikelo. Sitawulela ntahla tethu umnikelo wabazalwane. Sibonga wona lolu la esitsheni. Sibonga nalona abazalwane labakuhambile bawufaka waconza ebhange straight. Sithandaza abazalwane ukuthi uNkulunkulu akusise akusise emakhaya enu kude ukuthi iyanze inhlanyelo into khona ukuthi niqhubeke nihlanyele niqhubeke futhi nivume lokuhle lokuvela kuyesifakazi. Asithandaze abazalwane nebakhokosi bokholo nemandla nemvumiso nenkathilo nebukhosi ngoba konke lokusezulwini nakusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe thina esikunika lokungekho. Amen. Uyabonga Nkosi uNkulunkulu umdalweni tonke ngemsa wakho sinale siba lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe talente bantu sitakwasinkwa sensinziso kithi akabongwe sumandla. Uyabonga Nkosi uNkulunkulu umdalweni tonke ngemsa wakho sinalelwa nesinikela ngalo lesicelo semveni nemsebenzi wetalente bantu leta kuba inzebe yensinziso kithi akabongwe sumandla. Sitawusebenzisa umthandazo wesibili wokubonga ekhasini 129.
Inkosi ilapha moya wayo unathi yenyusani tinhlitiyo tenu siyatenyusela enkosini siyibonga inkosi uNkulunkulu wethu kufanele kulungile kubonga nekumdumisa fanele impela kumsebenzi wethu nenjabulo yethu netikhathi nasetindzaweni tonke kumsebenzi nenjabulo yethu ukubonga nekukubabata logcwele uNkosi yasezulwini somandla uNkulunkulu lophakathi ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu indodana yakho leyodwa ngoba yena ulivi lakho liliphilako ngaye wadala konke kwasekuqaleni wasenta nomfanekiso wakho uqobo ngaye wasikhulula ebudilini besono wamnikela kube atalwe angumuntu afele esiphambanweni wamvusa kulabafile wamphakamisela etulo esandleni sakho sekunene ngaye wathumela Moya wakho lomgcwele lophilisako wasenda bantu belifa lakho lo-ke siyakubonga ngoba namhla usihlanganisile ndzawonye kulo mkhosi wesilo senkosi kude sivuselelwe emthambeni ekujabuleni nasekuthuleni ngayo inkosi yethu Jesu Kristu ngakho-ke sesihlanganele tingilosi nelikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini sibabata ingoma igama lakho lelikhulu lelidumile siyakubonga nini nanini sithi ukubonga kwethu Baba wasezulwini ngendodana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu sethi silandzela isibonelo sakhe silalela umyalo wakhe yenta ukuthi ngamandla Moya wakho lomgcwele lethe tipho sinkwa nelwayini ndibe ngumtimba wakhe nengatsha yakhe ngithi ngathi ngaloko busuku laniyelwa ngabo basithatha wathi asakubongile wasiphephula wabapha abafundi bakhe wathi thathani lokhu nidle umtimba wami lonikelana nine nalokhu utenzi manje lofuthi emva kokudla wayithatha inzebe wabonga wabanika yona wathi nathani lonke ngoba lokhu kuyingadi esivumelwano sishaya ukweselanini nalabanye izithethelele ntono nalokhu letikhathi tonke lokuyingathakweni utenzi ngako besimemethela kukholwa kwethu sithi Kristu wafa Kristu vukile Kristu tabuya futhi Kristu wafa Kristu vukile Kristu tabuya futhi nawe babelo sesizulwini sikhumbula ukunikela kwakhe lawena kwabakanye esiphambanweni sibebethela ukuvuka kwakhe ngokwenyuka kwakhe nomkhosi salithele ukuya kwakhe ngemthumona sikhumba mkhosi ngalesifa nangalenzebe nomhlatshelo wakhe lodwa kuphelele yabe ngayo umKristu wethu lo omkhulu nomhlatshelo wethu wokubonga nokudumisa sethi sidla sinatha letipho letigcwele sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi nebedidulwa nentonke sibe Nkosi ukuthi
usihlanganise ngawo emtimbeni wayo nkonzana yakho Jesu Kristu Nkosi yethu kanye naye nakuye nangaye madla kwalo egcwele nawo bonke labembi wakho emhlabeni nasezulwini sikhona wena babe somandla ngetingoma tekukuthuthukisa lokho kuphakathe kanye kanye sithi Sibusiso nenhlonipho neludumo nemandla akube kwakho nini nanini. Amen. Inkonzo yethu iyaqhubeka bazalwane ekhasini le-116 sisebenzisa isigaba se-17 nesikhombisa. Njengalokhu uKristu wasifundzisa sinesiphithi sekuthandaza sithi Babethu losezulwini angcweliswe igama lakho umbuso wakho awude nzathu yakho ayiyo emhlabeni njengasezulwini siphela umhla kuhle kwethu amalanga konke sithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelele abasunako asingene ezintweni usizise lomubi ngoba umbuso wakho imandla nenkosi. Bazalwane enkosini lenze lesivumelwano lesivumelayo ayiseyihlanganyele kaJesu Jesu Kristu na nesikwa lesisikhepulako asiyo inhlanganyelo yomtimba waKristu na sinele sibanyentisi umtimba munye ngoba sonke sihlanganyela sibasini bana uNkulunkulu lesusana notemhlaba sihawukele bana uNkulunkulu lesusana notemhlaba sihawukele bana uNkulunkulu lesusana notemhlaba siwe ukuthula kwakho ukuthoba lokukhulu sikholelwa Osile neshawu asozele indaba lapho sithi mama wethu kepha sithi mfasana kwethu sibuthanda ukuhlala ngaphansi kwendaba lapho kodwa wena ubuso lokuba ubawela njalo awu isizwe ngosilezisawu isidla kufanele kanjalo lapho enzathi ngawo Jesu Kristu sinanze ngayakhe kude hlale kwena ngithi kude kube nanini. Amen. Bazalwane enkosini yasekubekela uNkulunkulu lesusaphelile yena oyinkosi lenkosi phakathe ngoba anikela ngayo impilo yakhe. Sothelani bazalwane isikhumbula ukuthi Mose wethu Jesu Kristu anikela ngenxa yethu nengadi yakhe lasokisiwa yona semhlele yethu ngoba na For me, way back
inkonzo yethu bazalwane sitawuyiphetha khona ekhasini lelikhulu nemashumi amabili nesiphohlongo sigaba semashumi lasiphohlongo nesithupha 86. Bonga nesimakaze ngoba anemusa siyasaka sipheli nanini. Simakaze kuNkulunkulu kanti amandla onke. Siyabonga ngaye Jesu Kristu inkosi yethu yaphakade lokusa njalo njalo empilweni yethu. Engayinkosi sisonzedwa ebukhoneni bakho, sisonzedwa ekunanzini yokwandana nawe. Siyabonga ke Baba ngoba ngethuhlayo kumele usondle ngemtimane engathiwayo indodana yakho Jesu Kristu Nkosi nemsindisi wethu. Lo inhlangano wasigcina ke futhi ngemsawa wakhe emtimbeni wayo indodana yakho nenhlangano yabo bonke abakhulu babo. Sithe Baba ukuthi sibeketele amakholwa laphila kulo mudlalo lugcwele ukuthi sikhule ethandweni ekulaleleni nasekwenteni inzalo yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu. Lokhona abusa kanye nawe namali egcwele uNkulunkulu munye kude kube nanini. Amen. Sikhoya kanye sithi Baba ngikade manda sijinikela kuwena Jesu Kristu Nkosi yethu kuwesizo umhlatshelo zophilayo. Mele vele manje moya wakho lugcwele sihambe sisebenzele umphumule Nkosi Baba. Uyo inkosi yaphakade engabhubhi engenakubonwa uNkulunkulu yedwa akube luthumo nenkathumulo kude kube nini nanini. Amen. Bese kuthula kaNkulunkulu lokwenza ukukhonza konke kuyatigcina inhliziyo yethu nemicabango yethu. Simathi simthanze uNkulunkulu kanye naye indodana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodana namali egcwele asibe kithi njalo. Amen. 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 Siyabonga kakhulu bazalwane isikhathi senu, siyabonga kakhulu kuba nani futhi kulena nkonzo. Siyethemba ukuthi ivusele sisakhumbula Jesu Kristu inkosi yethu. Siyawuphuma simkhonde simthokozise, siphinde simthokozele, siphinde simthathe ngoba yena uyinkosi lesithathile yaze yanikela ngempilo yayo, yaze yasisonzele yahlisa yatithoba ngenxa yethu kude kuthine sibe nempilo lokuphakathi. Hambani ke nekuthula nangemthando kuyosebenzela inkosi egameni likaKristu. Amen.